I posljedno dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas nastavljamo sa karijerom u FIFA 17 sa Juventusom. I kao što znate, stali smo na kraju prelaznog roka i imamo još neke tu igrača dovedemo. Tako da bacamo se odmah u klip i da vidimo šta ćemo da uradimo. Ja sam ovdje napravio short listu igrača, dakle ovdje prvo imamo ove testne bekove, to smo dobili u Real kao što znamo. I zatim u prvom klipu sam postavio Paul i tu je izglasan Paul Pogba. Dakle, Paul Pogba 23 godina, 88 ratovan, ali mislim da njega nećemo moći da dovedemo zato što je recently arrived from Juventus, tako da skoro je otišao u United. A predlagali ste mi puno u komentarima da dovedemo Renata Sancheza i za njega ću da pokušam da pošaljem offer. Dakle, traže od 13 do 15 miliona za njega, ja ću da pošaljem 12, pa da vidimo šta će na to da kažu. A samo da vidimo ovdje šta još imamo. Ovdje imamo Rakitića, Toni Kroosa, Modrića, Vidala i Gundogana. I poslije ću ponudu još za... Nisam siguran da li Toni Kroos, mada mi je nekako mnogo spor. Tako da ću da pošaljem ponudu za Rakitića. I dakle, za njega traži 54 do 60 miliona. Znači ako, evo ja pošaljem 53 miliona, ostaće mi 25 i zato imam da dovedem i Renata Sancheza. Tako da, to je to, evo za Pogbu ponovo ne mogu da, to jest i dalje, da pošaljem ponudu, tako da bacamo se, samo da vidimo ovdje koji igrač prodat, da sam 18 miliona. I vidio sam da stvari da zamenijamo Markiziju, zato i dovodimo tog jednog u sredini, zato što Markiziju ima već 30 godina. I sad ću samo da vidim da li je već krenuo da opada ili će tek kasnije, Claudio Marchisio. Da, evo već mu je stamina za 1 opala i on će sad uskoro da krene da opada. Tako da idemo dalje da vidimo šta će da bude. I 8 sati ostalo. Još ništa ne šalju. Ovo mi je sumnjivo nešto. Da sam ja poslao ponude. Ne scout instructions. To je u transfer negotiations i idemo u send Sanchez i Rakitić. Progress, koliko moram da čekam. Idemo za još jedno. Da, evo stigle su. Dve poruke i odbili su za Renata Sancheza zato što je skoro došao u tim i neće da ga puste. Ja ću čisto da pokušam malo više para od 12 miliona, na primjer 25 miliona, možda ih tako forsiramo, ali sumnjam da će da ga puste. Tako da ovdje nam je ostao Ivan Rakitić i traži 300.000 za plate, crucial first team player. Da vidimo da li će onda prihvati ovo. I to je to, idemo na 5 sati je ostalo. Vidimo da je Barcelona dobila Ozila, Bayern München Eriksen, to znamo, City Thiaga. Još ništa ne kažu. 4 sata ostalo. I još ništa. Ajde, evo ga, Rakitić. I je li to Renato Sanchez, nisam siguran. Da, Rakitić, ja mislim da Rakitić dolazi u naš tim upravo sada. Dakle, potpisujemo 28 godina, 87 ratovan. Potrajat će malo, neće još da opada, ali on onako world class igrač. I sad ćemo odmah ga stavimo, sad vidim šta bi rekli za Renata Sancheza. Evo, stigla je poruka odmah. I da, odbili su što je skoro došao u tim. I to je to, evo još 2 sata i izlazimo iz ovog zadnjeg dana prelaznog roka. I evo ga, to je to, 225 miliona je potrošeno samo na ovaj dan. Tako da idemo ovdje da vidimo, ovo je gotovo. Evo ovdje vidite sad, nama je ostalo 25 miliona i 368.000 za plate. Samo da vidimo koja nam je sljedeća utakmica. Dakle, imam utakmicu protiv Sassuola. Da li mi to nismo odigrali u prošloj epizodi, ja to nisam siguran.
ili mi se nije sačuvalo, ne znam, nema veze. I da, onda imamo tu Monaco, nisu si rotiramo. I onda imamo derbi protiv Intra, dakle odigrat ćemo ove 3 utakmice u nedelji. Dakle, 3. nedelja septembra i bacamo se odmah na tu prvu utakmicu. I isto u komentarima ste mi napisali da treniram samo moj skina, dakle zato što ima 16 godina i ima veliki potencijal, tako da ćemo samo njega da treniramo za sada. Stavit ćemo mu sharp shooting ovdje, stavit ćemo mu dribbling na beat your man, stavit ćemo mu passing, rondo, ovdje ćemo da mu stavimo set pieces, dakle free kicks, i mislim da ćemo zadnje, a ja mislim da možemo isto njega nešto mu stavimo, headers and boys, dakle treniramo samo moj skin sada. Možda nije baš dobra ideja samo njega da treniramo, ali dok ne dođe do neke 73. 4. ocjene, mi ćemo da ga treniramo. A sada se bacamo u utakmicu s Uolom. Inače, u međuvremenu sam provjerio da li smo igrali sa njima u prošloj epizodi i nismo. I ovo igramo kod kuće i izvešćemo drugi sastav. Samo moramo da ga napravimo prvo. Dakle, ovdje, drugi tim. I ajmo da vidimo. Samo da Dybala još povređen. Ovdje Raketić je tu došao. Dakle, Braniš česni, igrat će Barzalji, igrat će Lichtsteiner. Mandžukić u napadu. Sturaro. Ne kao stan Markis, zato što će tu umjesto njega Raketić igra. Tu je Piazza, igrat će Rugani umjesto Chiellina. I da, mislim da nemamo tu kogu još da menjamo, neka ostanu Bernardeschi i Quadrado i Aleksandro. I to je naš drugi tim za sada. I bacamo se utakmicu protiv Sassuola. Da vidimo, ovo bi trebalo da pobedimo, zato što su oni onako malo slabiji tim. I igramo kod kuće pred našim fanovima, našim navijačima. Oni su treći sada, dakle imaju 2-2. I ako ih pobedimo, mi ćemo otići u top 3, ja mislim. I da vidimo ovdje da ispratimo utakmicu. Dakle, Buffonori. A ne, ja sam izbao prvi sastav koji sam ja debil. Nema veze, Kosta je dao gol. Vodimo 1-0 druga minuta, da preskočimo, tako je i ostalo. Samo se nadam da će sad biti odmorni za utakmicu protiv Monaka. Evo, ponovo driva za moj skina. I da li već raste za ocjenu? Raste već 64 ocjena. Dakle, samo za 2 ova trening sessiona. 2 trening tretmana, kako već. I samo se nadam da su odmorni za ovu utakmicu. Jer poslije nas i Inter čeka i morat ćemo da pravimo svakakve neke izmene. I da, evo ovdje u ovaj tim ćemo da izbacimo Markisiju, ubacit ćemo Raketića. Bacit ćemo ovdje Pereiru i napravit ćemo ovakvu izmene. Snimimo ovdje na kupu Barzalja Lichtsteiner, to je to. Dakle, Quadrado, Bernardeschi, Costa, napad i dalje isti ostao. Čekamo Dybala da se oporavi i to je to, ja mislim. Idemo u utakmicu protiv Monaka. Evo nas na našem stadionu. Dakle, počinje utakmica, prvo kolo grupne faze Lige šampiona protiv Monaka. I iskreno se nadam da možemo da pobedimo. Evo ovdje vidimo Ivana Raketića, dakle novo pojačanje. Nadam se da ste zadovoljni njime, zato što je to neka moja odgoda, jao što su loše kombinacije dresova. Ali ja mislim da ćemo da se raspoznamo dobro. Monako ima par dobrih igrača, dakle potencijala, tu je Mbappe, tu je Lemar, tu je iskusni Fabinho, imaju dobrog golmana. Skida ovo Buffon dobro je ispalo. Šta da radimo ovdje sad?
vozi Cuadrado, Higuain. Pada, nema faula ovdje. Kontra za Monako, sada Falcao, mada se vraćamo svi nazad. I ne, povređen nam je Higuain. Dakle, i Higuain i Dybala su nam povređeni. Samo se nadam da nije mnogo. Valjda će biti par nedelja samo. Onako, mislim na 2 nedelje možda. Ali ako bude par mjeseci, onda smo ga stvarno nadrljali. I morat ćemo da se nalazimo kako znamo i umemo. Vjerovatno ćemo da vratimo Zazu sa pozajmice. A za sad ga je Mandžukić zamenio. I već smo slabljeni. U 15. minutu. Imaju sada korner ovdje. Moramo da ga izbacimo. Stiže Kosta to. Kakav je ovo faul bio, Nabil Dirar, bit će ovo žuti karton. Sreće pa nije Mandžukić povređen. Da li ćemo imati šansu za još jedan kontranapad? Nećemo ljudi, to je to poluvreme. Khedira ipak dobio žuti karton, ja mislim ovdje. Nisam zadovoljan našom igrom, veoma smo loše igrali. Samo da vidimo ovdje, možda napravimo neku izmenu. Marquez je da uđe umjesto Khedira, da ne rizikujemo crveni karton ovdje. I da li će Marquez da napravi neku promjenu u igri, zato što je postigao 2 gola u prethodnim utakmicama, dakle mislim protiv Fiorentina i protiv Lazija. Koliko me pamćenje služi. Ajmo sada Kosta prolazi, Kosta, Aleksandro, Fines, bravo Subošića. Sada Aleksandro Dirar, prošao nas je ovdje. Ali lopta, šta se dešava ovdje? Ne, penal. Šta uradih? Chiellini, dobro, bar nema kartona. Da li će Buffon sada skine, mislim da će Falcao da šutira. Bacit ćemo se desno. Da. Ali on ide levo i gubimo 65. minut. Radimel Falcao iz penala. I sada moramo napravimo neke promjene, malo veće promjene u igri. Dakle, ući će Pijaca umjesto Cuadrada. I pojačat ćemo odbranu ovdje sa Barzaljem. Kako nema više izmena? Da, Marquez i Mandžukić je Pijaca. A nema veze, onda će Pijaca da uđe. Neka je njegov debitanski meč za nas u ovoj karijeri. Njegov prvi kontakt s loptom. I ajmo sad, moramo da dođemo bar do boda ovdje, dobijamo faul. Žuti karton za Dirara i crveni karton za Nabil Dirara. Imaju igrača manje od 66. minuta. I da li možemo sada da napravimo neku prednost? Tu je Pijaca šutirao, međutim bravo Subošića. Orije. Mandžukić pa Bernardeschi. Do Koste, Kosta! Idemo ljudi, 1-1, 76. minut. Douglas Costa. Imamo još 13 minuta da dođemo do pobjede. Za sad je 1-1. I već se vidi ta rupa po levom krilu koju im je napravio Dirar. Evo ovdje lopta. Nema faula. Ne, kraj. I ljudi, to je to, 1-1. Nismo mogli da dobijemo onako na našem terenu, što je čudo. Dakle 1-1 se završilo, vidjelo se koliko fali Higuain. Nadam se da će da bude bolje kad se on vrati, kad se vrati Dybala. Raketić nije se nešto dobro pokazao ovdje. Ali vidjet ćemo, opet je veliki pritisak na njemu. Samo da vidimo dokle je Higuain, samo pres konferencija, ponovo da pohvalimo naše. 4 nedelje, to je mjesec dana, Higuain. Ja ću da vratim Zazu sa pozajmice
ako nema neko drugi napadač ovdje, tu je Zaza i tu je Gantz, da. Vraćamo Zazu iz Valencije. I da. Morat će on tu da zameni Higuaina. Mislim, naravno, tu će da dođe Mandžukić pre svega, a onda i Zaza. Ne znam da smo ovoliko loše odigrali ovaj meč. Ne znam koji je bio problem. Ali nikako nismo mogli da stvorimo te neke akcije u napadu. Sve dok Dirar nije dobio crveni karton, dakle mnogo su jaki tu po krilima. Iako im je otišao Mendy u Manchester City. Sada igramo protiv Intera. Inter je trenutno na kom mjestu? Inter je 9. Dakle imaju jednu pobjedu, jednu izgubljenu i jedan remi. Mi imamo 3 od 3, isto kao i Milan. Milan sad igra, nisam siguran sa kim, vidjet ćemo ovdje. Milan igra sa Sampdoriom i ja mislim da će tu da pobede. Tako da idemo odmah u utakmicu sa sa Interom, derbi kola. I igrat ćemo ovako dresovima. Sad ćemo napravimo par izmena ovdje. Barzalji umjesto Chiellindija zbog energije. Ovdje ući će Lemina da ga probamo umjesto Bentancura i umjesto Rakitića. I Zaza koliko ispred ima 78, ući ću umjesto Bernadeskija. I izaći ćemo sa tim timom na Inter. Oni od jačih igrača tu imaju Jovetića, tu imaju Perišić je tu dobar, Handanović na golu. Ima neke kvalitetne igrače, sad nisam siguran, dobili su Škrinjara iz Sampdorije koliko znam. Ali on je 72, ja mislim, rejtovan, ili možda čak i 69, nisam siguran. Igra se na San Siro, dakle, bacit ćemo pogled odmah na njihov sastav. Player ratings ovdje. Dakle, igraju 4-2-3-1 ili 4-4-1-1. Dakle, na golu Handanović, desno D'Ambrosio, levo Salvih, štoper Miranda i Murillo. Levo krilo Perišić, desno Kondreva, vezni su Medeli Kondogbija, Icardi najstoreni i Borja Valero iza njega. I da vidimo ovo, njih bismo trebali da pobedimo. Naravno Inter. Inter je prebio mnogo jači, sad su oslabljeni u zadnjih par godina. I da li ćemo moći ovdje odmah šansu da napravimo. Khedira dolazi do lopte, sami Khedira, ali je gubi potom odmah. Igrat ćemo sada high pressure, malo da ih pritisnemo. Sada lopta za Khedira ovdje, pa Douglas Costa ponovo. Douglas Costa pada. Dobit ćemo ovdje Slobodan udarac. I ja ću ovdje da tražim Zazu. Zaza. Možda nisam trebao pas. Ovdje dobijemo out. Cuadrado, Costa, Aleksandro prolazi. Evo, čekao sam Khedira ovdje. Ko je ovdje povređen? Zaza. Zaza ponovo izguran out za nas. Simone Zaza ponovo sa loptom. Lopta do Khedire. Pa Lemina. Lemina prolazi. Lemina! Neće biti penala, samo korner. Ubacujemo gore. Skače Zaza. Ništa od te lopte. Barzalji. Barzalji pa Laporte. Ne uspijeva Khedira da dođe do lopte. I Cuadrado. Aurier. Khedira. Costa izvlače loptu ovdje. Nema faula na kraju. Costa je ostao skoro bez energije. Bukvalno napadamo samo preko njega. I sada Inter ima šansu, Valero se otvara ovdje, Icardi ima prostora.
Međutim, dobra odbrana. I to je to, ljudi, poluvreme 0:0. Zadovoljan sam igrom, ali morat ćemo ovdje da izbacimo Kostu iz igre, nažalost. Ubacit ćemo Bernadeskija, ući će Rakitić umjesto Lemine. I vidimo da li možemo sad nešto da napravimo. Inače što se tiče Rakitića, možda je on i malo napadački tip igrača. Tako da ćemo njega da probamo u nekoj od sljedećih utakmica kao Cam. Na Cam poziciji. Dakle ide napadača, tamo da sad igra Zaza. Nisam baš siguran u njegove te karakteristike i osobine. Zaza ima dobru šansu, penal, ljudi! Dobijamo penal, Saudi pravi penal, dobit će žuti karton. I samo da šutam ovaj penal, mislim da će Mandžuki da šutira, ima 70, ipak Zaza. Simone Zaza, Zaza! Da li je moguće? Brani Jovo Handanović. Sada počinje. Skače Laporta ovdje, da li će dobije loptu? Da li ćemo da dobijemo loptu ovdje? Hoćemo, dobijemo loptu, samo moramo brzo da iznesemo. Marquisio. Ajde, neka se otvori neko. Marquisio. Prolazi ponovo. Nisam njemu hteo. Šta je ovdje bilo? Kraj, ljudi. Ja ne verujem šta nam se ovo dešava. 0:0 i sa Interom. Ne znam, bez komentara sam ostao. Možemo da pravimo neke promjene u timu. Vidi se nedostatak Pjanića, Higuaina, Dybale, dakle 3 igrača su nam povređena. I to je sada užasno, iako nam tim izgleda sasvim solidno. Ali ja ne znam šta se dešava. I to je to, vi ostavite komentar ako znate šta da radimo, kako da poboljšamo tim. Ovdje imamo evo još jedan ove driller za moj skina. Da vidimo da li će još da poraste. Neće, ali mu ocene već rastu. Većina će sad u 60 da prođe. I ljudi, to bi bilo to od ovog klipa, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, komentar i subscribe. I to je to, vidimo se do sljedećeg klipa, pozdrav!